Bisa wana kuma Mara Evans Mawira na ataririte konuko kana gakari karakaguri na kuga nande nibagakinyithite ndene skuru yari ekegangurwa kiaria Mawira augite agaikinyagia skuru kenda gutega ura mwana ojo agweta na mbere na mathomo jawe na gutigira ati gukurukira untu takugurwa kairi mwanka ndira agakinyithia miaka iri abatere na kuthira skuru iji ni Antoni ayo yugite ni kwa mwana ojo mataro kenda omba na mathomo jawe. Martin Mugambi no ina report ije. Evans Mawira aura nwe obisha murugamiri twana kiri gicigo mbunge kia Marende na kujirite kana gakari karakaguritwe gatakinyetie mbari ciagantara kigakithungira cukuru yari yakiega nguru. Mwana wetu na itombere kumenya mantu yarari ati nayo kuma kiambiriria. Mwana wetu itombere kumenya mantu kumenya station nenya kuma ki anenda beto bakara ki sende politics na mwana wetu itombere kushugulikira mwana nenya mwana tomba kumuswira naromba wita rende mwana wetu kendi naromba wita umenyero bwaya nenya thai ndi abisoto ana ande yokuyira. Mawira augite cukuru enu ya kiega nguru no nete bantu akubiara kana gaka kaomba kuthomera gata gutangwa na no bantu ara kaomba kuthiwa kagita kenda kuraithira kana gaka no thina mbere bwako na bwega muno na tena umite ndi school akomba tonya sukuru en boarding na raka thoma ira akue inya na inspection nenya ndenda kumikeni welfare visit akue no obisi yeto etwana nenya mwana imbarite no tayari ndamore in case of anything obisi yakwe akuinya mwe headmaster skuru na kwela mantu ya mwana igo tuminyara mwetigererie ninya kiaria umwe warimu atongoria ba cukuru eno ya kiega nguru augite kana gaka gakagambirwa na nkinya kwegwa mataro kenda gutigira gagucoka gikithomo na nkinya kurungara kimiturire. Tukuretora muritwa na tukumujukia na timu iji iri aja timu ya arimu bonthe guidance and counseling the senior teachers twinthe turi aja na tukumu receive na tugatethia mwana ojo ombe kuthoma tumuthia counseling yonthe na tukamutethia mwanka ethirwe ai muritwa umwega na ombe gukuruka magirio jawe. Mwana ojo tutatuna guidance and counseling tukamwenroll immediately from today tukamwenroll guidance and counseling tukaria nawe na tukamuthikaira every time na tutigire akugwa buru. Untu bubu kenetie gi na muciari wa kana kaugite gwe atarora arotete kuira kana gake cukuria kurara indi nkatho ikiri barabonthe baumbite kwithirwa bakiombithania kana gaka kari gukinyagu ninkore yakwe kuborera narua nkaria na nkanywa na nkamama wega ninde ujandi na stress muno ntu bakana gaka no riu ningucokia nkaro muno asa ona ki timu ya kareke kauga mwathani atina mbere kubararima na badina mbere kuona ona bangi pai. This journey has just started. By the end of it nimbiji tugero celebrate any good performance GIA na ngai mbere tukendelea kumusupport as the office of mheshimiwa na otabula tuagire kaire mheshimiwa ni aejanite ati aga support mwana fully. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.